khulungka jotono nang khulumaya fare taisa kok sarah ni ma faikya tini fungai ang kaisa post nukha Facebook post khoroksa rolling government ni MLA rolling government ang kis explain khene arbo state government je ungmani form ungmani abo tinta party milogi ingkha ekta ki BJP tekisika IPFT tekisika Tipra Motha to o tinta dol ekloge ungine tabu state government chalogui tongo to abo to joton saimon hapran kisi sabo sai ba mutu khai de mani kokse baksa baksa hani mano je kok ang tabu continue khaine baksa baksa hani mano kesara question rok arising mana ang tau kisi sa abo explain khaine start khaine nai to ang tau je sa nai mani bo hangke khoroksa rolling government ang sajing samani rolling government ebake state government bahike form kha tinta party no tine form kha aron bisingo no khoroksa o rolling government ni no MLA bini Facebook post post khaika je ang petwa neta ঠিক আছে বিন মকলা আং পেটwa neta angini mano karon ke bongkha rolling government ni khoroksa MLA to MLA taise rolling government ni nge bin mokol tang petwa neta no accepted ke ang oje agenda no tuinai kok samani abo jodi petwa neta ni kok angui tongkha hongke o kok sai ba okong no ti sau je khorang ti sanai rok joto sikla sikli rok no ang salute ang salute rubong no tamni hanba puila je o agenda abakhe o khadumani funukha sini sikla sikli rok sini educated sikla sikli rok puila khadumani funukha bongni khorang no manjona thangisa ang video khaikya it means ang sakang o khorang no ti saui brongni tamsanani kebono iyo khagya ebakhe ang kuno chugli ni kok saya ani kokhnke obono je ang sekang obo rice khemania ang lesler kha obo ang chini khadujak sikla sikli rongni khorang no khnawe ebakhe bongni post rong no nubise ango khorang no tisamani it means ang oro kuno chugli ni kok saya ani point clear hangke tabuk ang according to you honorable MLA ang mung mention khailia jehetu joton saimano according to you je or topic noti nei kok sanai bo jotona petwa neta hangke ani commento je suk borok intellectual borok botongo aro ang abu mung mention khailia no commento thake nungnai chini intellectual borok botonga aro kuno sikla siklin bom habo tongkhna sikla sikli to tongan tongo ani comment to jesik borok comment khaikha ok kha duman no funokha ba ani logi agree unkha borok joton petwa neta hangke aba ang saya buni ni kok bai ni a post jeta explain khai tongo tabun nang abon bagi sang sai tong ke joton borok petwa neta mane chin chrai rok jatabu asak sijajak abokhe norok khai neta mone khayo so called neta norok khe mone khayo je bongno ke boyo singna nangone nini mote hengke boro kon wansung sringe norok jakhe manipulate khaine boro hekel manipulating nai aba haida wansuki tongkho no it's a big no tabungni generation sijajak abon bagino brongno ke bukun sananga nijini loss nijini profit abo boro wansung na ronga bagi tini khorang ti sena rongo abo nang wansungna nangrao ar tamu edisi government hnai bar bar sei tongnin poster no angkisa correct khainai nang jesi mani edisi government ya edisi kaisa administration se edisi সরকারিয়া edisi প্রশাসন se abo sikang correct khaigadi ar jodi no obono khorang ti sayoi solution ngo hongke that is very good जों आबहायनो नायो एन बुबागारनो हामबाय बुबागारनो आं हात जुरखे हामबायरो जदिनो आबहायनो সংশোধন খাই दङ हंगाके बा खायना नाय दङ हंके बेलायनो हामबाय चिनि सिक्ला सिक्ले रंनि कगनो वानसखा ताई ब्रंनि खा दुमानो बुचिखा आवन बगे हामबाय
माने निजेनि मानथाय सप्तानि कक साना थांमा सुजनोसै नोंहाय नेतारक आबनो वानसुगो जे चुगली हंगांके नों ताक फन वानसुगो जे असिनि सिक्ला रक सिनि एजुकेटेड बरक रक ताक फनो निने आकक बा मैनिपुलेटिंग नायले नरक किरो नरक हाय नेता किरो अबाय सिक्ला रक सिसावै थांगा हंके नरक हाय नेता न आचुब्रि मानो हनै नरक किरो आंथाय कोन साना मुचुनिया जेहेतु नों पेटवा नेता हनि कैसा टैग रविने डिस्प्ले खायखाबा आबनो आं रिएक्ट खायनास भायो बाकी आंनो इनसल्ट खायनानि एबा खायनानि चिकनो आनि कोन इंटेंशन करे आसु जबते आनि संस्कार दं खुलुमका